onesazelo sokuthi nina nobabili anifanele ukuhlanganiswa ngalo mshado akasisho ukuthi akanibeki phambi kaNkulunkulu ngokuba umshado khona abantu ababili uNkulunkulu akayemukeli ngegama lenkosi manje naphindela epointi lokunina nobabili bayenze befuna bazonibuza umlahla lomyeni wami ingane enye indoda esekhona yena engafile angiwumlahla lomkami uma mina ngambamba ngokotsheni enzokubi nenye indoda namhlanje bangena kwesinye isigaba abamakhosazana nkosi bangena kuba bangene ebukhosikazi abamadodana bangene kuba bebamadoda sibacelela ke shembe isibusiso kuwe isibusiso sesibacela sona osuthi bakhe imizi emihle bazala abantwana abahle abawukhonza wena bazale enkosi abafana balamanise ngamantombazane noma bafana nkosi bangaba baningi kuyintando yakho yenza-ke labantwana imizi yabo imeniswe bazala abantwana bawukhonza wena abangoba amaphara nangeyidlakamizwa sicela nkosi babusise ngoba nkosi bafikile ethuba beyigcinile bethu inkosi yamakhosi wena nyazi lezulu ngelakho shenge igama lonke manje kuwe phakathi amen.
Thank